Angor nuko biafayo nuda lomunak amunyete ngin okarukalo kesiko pakana ejasi onamba lo yaret keda pointana kanyare koto mabole akineta auni nuda etolo soto kesi koto momesa loka Victoria amunyete ngin nada eponio ai tolot koto malaro na bole a show kombale stadium nese beitor biafayo ai amunor Keda Olila kano I take it ai kajakin omesa loka Victoria. Our last game is going to be in Mbale Municipal Stadium, Biafayo Queens versus Olila High School. Olila High School is having 12 points and Biafayo Queens we have 7 points. That game is going to determine who is the champion of the season. Olila Women's Football Club kesiko pakana ejasi onaba lo sodit kotoma kujuna emesa keda pointan atomonare akaulona aitolot abole show aongon around number 1 of Elite League nare ijaso keda amuno agogong nepe keda acho wada ngini na ipolo no ni kamanara keda mpira lokwa ni kai bongu naso toma o level ngonlo di block Elite amuno ibuni sasama no ibore lope. Samuel Opio loda rai CEO loka Biafayo kojena kwa Amus FC ngesda lipit abolia kainebe kapakinos kese jok kano ai telekar abolia ngin imbolia sone beta matches wongon a match lo sodit lo said draw enote not a match lo Arekini ilo city so enomi so secured heart goal to mona unia no not then a match lo uniet Isomara so igolo ni uni anweno tano mlango Queens. So etimu kosi le nyata Biafayo ere timu le semero. Iduelu ebulate era pesune shemeto semero Amus College. Nesi ebulate kilabu ngon. So progress le jai so kopano mdi sobe ne idolu so mambo seko sa bongu kwap ebedi so ayataki na gogong I winning matches with Deona. Gabriel Esikukanuka TV East Koibuga Soroti.